U srcu turističke sezone na Trgu palih boraca u Selcu nastupilo je kulturno-umjetničko društvo Neven, koji su okruženi mnoštvom turista otpjevali i odsvirali ono što mi najbolje znamo, naše pjesme i napjeve. Mnogo puta spominjana tema u problematici turističke ponude, pogotovo one kako zabaviti gosta i što mu pružiti, ima svoje rješenje koje nam ponekad leži nadohvat ruke. Jednostavno, bez velikih ulaganja i vrlo efektno. Nastup Kuda Neven nije skup estradnih umjetnika najvišega dosega, ali je njihov učinak izvrstan, a samim tim i neophodan. Okupljeni turisti sa simpatijama su pozdravili svaku od otpjevanih ili odsviranih numera. Sviralo se i pjevalo iz duše. Amateri su veliko blago i jako puno daju. Svatko od njih donio je svoju stolicu i svoje srce u vreloj ljetnoj noći u Selcima. Mješoviti zbor nastupio je pod vodstvom Tatjane Veljanovske, dok je tamburaški orkestar vodila Željka Crnić.